tuần khom lên noa mê hậu lim khom lên noam cho lại tàu ba sung a ni sim min noam ka sa la min jangin tàu ba pan ni kha sung ki bua khom le tàu ba hong ngong bị lang lang sa ki xóa ta lâu tê xóa ta na lê đâm lâu tê đâm na tô tàu bàn hong ôm bị nan hong lang sa khi ame on hom sing ka tàu ba sung ma nong he bị na la sa in nong in na sung ton tung ka lung wang hi ama to tuần khom lên noa mê hậu lim khom lên noam sa lại tàu ba sung a ni sim min noam ka sa o noam sing tàu ba sung a hong he pi na la sa i nong i na sung ton tung ka lung wang hi ama to tuần khom lên noa mê hậu lim khom lên noam sa lại tàu ba sung a ni sim min noam ka sa kung lungul hi lian zo chuk zo sang gió kung lungul hi kung lungul hi tàu ba aton tungi nung lon na nung ho pina kakisapen tàu ba nang ma hisya kalunggol pe nisim nong magay na kamuno pe namen nakun mate kazang no pe hun sim no kumte kulunggol hi tàu ba lian zo chuk zo sang zo hi kulunggol hi tàu ba aton tungi nung lan na nung ho pina munuam pena công sông nang con kisa muneo pera công sông nang con kisa sang pena công sông nang con kisa munyam pera công sông nang con kisa lung sin tak pito kong lunggol hi tàu ba lian zo chuk zo sang zo hi kong lunggol hi tàu ba aton tungi nung lon na nung ho pina kakisape himo na ito palian sakti hallelujah ito pa ipagimagisampen inantang nagisampen ito pa isipimol na ito pa kaile amanong magkaile bang bapiyang siya kasumumlaw tuwa iman kakis sampai tupa nang pahite cingiyang oh amen kung lunggol hi tupa
hong lung gulung tàu pa sang son ai mẹ con lung gul hi tàu pa ác tôn tung nghi nung lo na nung hậu vị na lâu có xiang trâu muôn hồng loa Amen hallelujah mi kim tu nga hong ki bua ino a kêu con nun tang na hong lo ngo qua bangin hi mu na hong su khal vei lai lao có xiang trâu lao có xiang trâu muôn hồng loa mi kim tu nga hong ki bua ino a kêu con nun tang na hong lo ngo qua bangin hi mu na hong su ka siang cho ka siang cho nang lawin bang mahi kinh nghe ka siang cho ka siang cho nang lawin bang mahi take it lao có xiang trâu muôn hồng loa mi kim tu nga hong ki bua ino a kêu con nun tang na hong lo ngo qua bangin hi mu na hong du ka siang trâu ka siang trâu nang lawin bang mahi kinh nghe ka siang trâu nang lawin bang mahi take ka siang trâu ka siang trâu nang lawin bang mahi kinh nghe nang lawin bang mahi cái yung tàu pa hi mo na tàu pa nan day na bang na hong sem ya din la nan day na bang na hong makay ya din tàu pa hallelujah qua bang hong su su ko mi bangin hong quang hui pi bangin hong nungin qua bang hong su su kin ma pa qua bang hong su su ko mi bangin hong quang hui pi bangin hong nungin qua bang hong su su ko qua bang hong su su ko mi bangin hong quang hui pi bangin hong nungin ka siang trâu nang lawin bang mahi kinh nghe ka siang trâu ka siang trâu nang lawin bang mahi take it lung tram lo ngay tàu pa
Kasiang tua nung makait natin nung saw ngay ito pa. Amen. Lungjam ngay dong ito pa. Nang maina ito pa himanananong sema. Nung umpi natin nung kilang saka. Nanasip natin nung kilang saka. Ijang nung tumpi natin lungdam ngay ito pa. Nang makasiyang tawina. O kanilay te song kahun kawai kem pe te song nang manang makai nya din la. Nang maumpi na atsakin nung kilang sak nya din la. Nidang tong kibang sak nya ken la. Kapay lam no le ito pa. Katsiya lam hong kibang sak law nya din na man lungdam chong ko nya dong. Nang may kanilayo kawai kem pe usong. Nang makus sungabin. Kon pa Jesus Christ kabek min suangin chukong ito pa basya no. Amen. Amasa namate hirana hunnom hunpa hungpia ibek to pato lung namasahang tu ina tu ni namate siasang pi omlo na tu ni to hunang jang ding mate pasanowa ama jong hitom khoma himanina ama to jong lung nam hang mo tu ina hunte jom to ni na mai thak mong na omlo hi te hun ong mate te ti khan nom hi te le la san nom te aria hun na hong hi tong le cây bel te chipan nala hilo lasang nala hilo lungdam ko nakat ong nei nuami na tuang ding to pakin mo tunong ina nung nipi to July 4 chung tengina ka khol jitung nung nipi son na hilai ma pan na thungen na pol pemia ko matunga thu ngen na to pan pi lew chin chia ko ngen ma banguna aqua ma paun thu nong et sakte ku nong dei sak naw to nong thunget sang na tek khanguna ai la pan ka khwal jin na te mun khat khit mun khat ka bak ki khina ka jin na te wa haksan na nong ka na amlowina pasien nong ke mina amuna fual jong watunga wala pan na ka tam hun sung ai jong tu chiang na kong chia ki ku chiang hai jong na lam kom ka la jong i ma haksan na amlowin chidam takina ai izong mi pau tak ni in lum lo lum ma chi tang tang chi ngau ngau ma bang na mi in chia kan nei lo ang ke mau in ma chiram tak nuam tan tung thei kai man ra nong thunget sang na teu nong thunget pi na teu kwa ma pau tunga nak tak pin lungdam hi chi la i biak persen to nak tak pin ka lungdam chi to lungdam na khan ong pulang nuam nge le lungdam be Mama hong ding to sel ni nanga ka hi to pa chi ra to pasimin phat na nei no meng ni sim nun tak na mona tampi bol ma ta le tamvi pi ma nong mai sa ki siang tho pa siano
nakapeu lunggoli kung kiko na onging te kaki tui malte zanong mo asyang thâu pa siano na kempeu nang ngai tàu pa na kempeu na kusang mi na ina to kinong tuam hi aki ching nong ina na de bang nung ta đi nghi cái hong dễ cái na cần nương tang na nang nga cái hi tàu pa sim nun tak na mona tam pi bol ma ta le tam ve pi ma nong mai sa khi asyang tho pa siano na kha peu peu long gol e kong ki ko na onging te ka khi tui mal te za nong mo asyang tho pa siano na kempeu nang ngai tàu pa na kempeu na kusang mi na ina to kinong tuam hi aki ching nong ina na de ba nung ta đi nghi cái hong dễ cái na cần nun tang na nang nga cái hi tàu pa nong ni na kiam ngei lo nong ni na kip ten hi nong happy na hang bek hi tu pa ha nong ni na kiam ngei lo nong ni na kip ten hi nong happy na hang bek hi nang ngai tàu pa na kempeu na kusang mi na ina to kinong tuam hi aki ching nong ina na de ba nung ta đi nghi cái ông sẽ cái na cần nun tang na nang nga cái hi tàu pa cần nun tak su min hong pa den ni tàu pa min thanai nghe ta hen adang om non kia leken khadong bela pakning na mate thunget pulak ding nunga sam kap kaplaya mate pasta Eugene hi zi ton ki mukha ingina amang gen dan hila I pasta mikang kresura pasta luya sem mate pasta Eugene ama pen china ina zato lup zo sot taran ai pro kha ki pan anadan hi mo anan na lian bel kem jong tam chian lian keng na hyang gu nan na hila kilom pianin to pen bang chi ya turang ma zato wa kilak zel lai mo to pen sot tan to pen thungen na to pen hel ni chi jong mate ken to pen ong belap hiningena tuina thuzak sak na o bale mate po pilam pan hi jong nu pilam khang no lam thuzak sak na hun ong hong hi tong la
ฮัลโหลดำเฮียดำตัวหอมจริงจังเดี๋ยวหังไงกล่าวไงนักวิทยากิลงดำหังมาเตะการขัดส่งตอนตรงนี้สบิบอลนาเตะตัวป้าน้องเจาะปีขิดจางอินะตัวนี้อามาเบียกบุกเสียงดูส่งกายความเกี่ยวมันตัวป้าตัวลงดำถูกโกมาสาหังอินะตัวนี้เป็นบางทีไอเชียปามเทโลมันอินมออเดียกินเฮียเชียน้อยมออินะตัวนี้ไอเตะคนองไปดีไงมันอินมาต่อมาตรงส่วนนักวิทยากิลงดำหังอินะอามาสเปนินมาแต่โน้ตตัวนี้ยังเก็บเทน่าหางอินมออินเองไงเสียละหิมาตัวเอ็นยาบางทีเรากิมมอเป็นวันมิมันน่าแฮปปี้น่าโตองไปโตแหละจิมอลงดามังคิดจังน่าทุ่งเอ็นน่าอีพอกเสียละหิมาแต่ปัจจัยดัลจันเป็นอามาตัวตรงนงกาลินมาแต่นงกาลมอกาลองเจ้าไทยตามมาแต่หินายังจะขอมโซนไหนลงมอหินาอันทรงในไทยตายมออย่างนี้นะงับโซนไหนเรียนเกียงเจียมันมาดีตรงช่วงเงินนาพอกไล่นี่นะแต่ใจนะอีเงสเตทรงมาแต่บางจะนาวไปเอสซาดีไงทรงอินตัวโลสังกาสันสุกาแต่ทรงอินตัวโลไอพอกมาแต่พอกปากดีนะอีกามาดีไงทรงอินมอหินชินะบางทีได้มีเช่นข้าแต่ทรงมอเดินตักใจนาหัวทุ่งเงินแต่อินะมาแต่องพอกนาเดียงอินทรงตัวแต่ทรงเฮลโตนี้นะทุสักดิ่งเป็นตัวแต่หินจินแต่เชียป่าทรงนิทมนี่มอนิทมนี่ของกิเลสกิเลสมีนามาดิ่งทรงอินะองไปจังจะใจมาแต่จิดำตักินะองตุนกิ่งนางทุ่งเงินนาตัวแต่ทรงพอกตัวไล่นี่จิไอพอกปักตัวแต่หินแต่ลุงดำนูปีลำปันลงมาแต่บางทีเดียสักตาเวนีอันตั้งจงเอ็ดอินเนมอนูปีเตมาไกนาตัวอันตั้งจงเอ็ดอินเนไม่คัลจังเงินมาแต่หุ่นแล้วตายการชุมนาจึงแล้วตายมันยันมาแต่เอาก็มาแตกปองไปยุนจีน่าองซอนยังตัวเจียงเงินนะฮิสุงะตัวปานะองมาไกยงอมปีเงินนางมอตัวเล่ตัวเจียงเงินนะองมาไกดิ่งไอฮีปากแก้วสังมอตัวซองอากิเชสักซ้อนเฮลายยังไงมอตรงดำไม่เละซ่อมแล้วคัดปัญญาไหนคัดเจียงจิมองใช่สังดังอบกี้อะไรสุมพิดอนลำไปนี่นะมาเตะสุมพิลากาลเฮียมสอมโกเลกัวสนีนะองดอนสักดิ่งนะอุปาเปล่าลำเดียมเละอุปาขุบลำกิมมาเตะตอนน้องในสักแขนลาตัวคิดเจียงสุมพิอามนาองในสักดิ่งหนูเนียมไงลุนมาเตะตัวเจ้ากิจอมโซกินนะอาหวมลาสนีนะกาลเฮียมซาเลสอมกัวองฮิริงาตัวเจ้าอาหวมทวงเงินสักดิ่งมาเตะเฮียอุปาเปียงคันมงอินองในสักซกแล้วมั้ง ina tungeti na
nàng hong so đi nghe na hi sâu đam chi nan nê na lam kem bèo công piak sa hi a khá sông sim lâu y la kik thei pa ka hi zo la kik thei ni na phal bang piai ba na nong cha cha na hom tho kha dia to pa nang hom sa lai na ô tô kan na xem đi tê tôm loa mang thang kha ka hia ít na thu yên đi nang hong so đi nghe na hi sâu diam chi sumpi de am na nei ne to pa lung damong na happy na ki ching tuni na namai pa zong thei ding in hunon pha nong nga sak mani na tunga ludam thu ko ma sa ing bek tham lo tuni na ong pai mi mar ki min to pa nang ma thu pa nong piak na te hang ina sep na bo na pan ka ngai zong ina o to pa ko tunin kong ken khia tu o sumpi ai zong in chit piang na so ma khat te zong ina to pa nang ma in kong toy la te to pa nang ma kia nga kong piak na te u hang ina o nang mai hi kong piak khet na hanguna o ko te ading ina supna bai na pemimal ki mading supna bai na hilo ina to pa onang makyang panong pai thu pha te kasan na ong hisak nya ta in ong pemimal kim zong to pa nang ma ina aza zakhat aza tul dong in thukin na pasian na hi na te ong musak nya ta in lungdam thu ko hi sumpi te nang ma khusyang thu thongangin ka pung to pa ka pasian amen to pa za ta na ta vek pi ding to tong mo la thu nghe hôn noa thu nghe hôn noa lung kha na pa ho sa kia ka di na
ama swanta tunge hunwam tunge hunwam keilu simho henem lai pasya hong chiam kana gam nuam loa di ka lên tô ma tên hi ca pum pi quan mang xoang a san ding in tu nghe lô nộp toang ca lê tô chiang kha ni man pa tu nghe hun hoang tu nghe hun hoang inawang len nato kidim kong biak kapasian tau pa lungdam ingay tau pa tuni ina ZCC Paul Pimi ay thei zale tau pa basian pasta noa tok tau pa nuam takin biak biak na lui thei nangin na hun nuam hun pa hong nga sak na himan tampi takalungdam hi to baba sian ko tuni hilai hong pai ki khomi mal sampo win sep na bol na pan hitale to pa at tuam ka bang kima to pa ka khasung nuam takin nongzo sak na te hi zongin o to ba sian lung nop na khamwan na le ol chin ngim lung kham na to pa hong ki kho mong pai ka hi u zongin na to pa ko te hilai pan na kalung sim te hong khia in suak khia in to pa nang tunga to ba sian no kamu ka kam to kalung sim to ka khut ka khe to hi zongin na to pa biak biak na pe theingin to pa Paul Pimi a hi theiza hong kai khom na hi man tampi ta kalung dam hi min than na wang le na pa toy na te tang ton tung ta in tuni na to pa sian Paul Pimi sung pa na to pa o to ba sian no vai to tuam to hi zong na to pa o adam lo na hang to hi jong ki khom zo lo na tanu na ta pa te sem po jong to pa nang ma ina athakina to pa om na na a to pa sin nop na lung nop na khamuan na te hong piak sakin lan chidam na swa tang na te hong piak sak ta in to ba sian tu lai ta kana ko to om lo to ba sian no sang pi jong to pa asang ka na nung kalina payin to pa basian nuam takin na pai sak ma abangin to pa o ni pi ni thum chiang to pa kal king chin to pa ka zang naw to kizuin azuing mo to van leng me leng te sem po to pa nang man thu phang piak sakin lan chidamin inlum lo lum nong tut nang ding to pa hilai pan to pa athakina to pa thu kongen hi to ba basian to bek tham lovin to ba sian no kamakayo hi padal sian ningina to pa thu kongen hi ama in abeisa to pa kal nga sin sen to pa zatowa lumin to ba basian no thu phana piak sa sia won te na de takin velin bolin to pa sia won ten a hi the za chiang to bolin ama zong lung kimina to ba basian o amasa za to alup lai to ki banglo hi man lung kim takina to pa za to kalina to pa a hi zongin siawan te ina to pa o na te sem sak nai lovin to pa o ka sa som la khat ni chiang na sem thei pheng chi hi tu ki kalina to pa anek adon hi zongina an kam limin thangui ta tang sunga lutin anat na te to pa o dam siang kil kelin thadim na te nga sakin lan maban te azop ki chiang in jong nuam tak maban te azop zo nangin chidam na tha na muwan lai tha na te nong piak sak nang dein hilai mu ba athakin to pa thu kongen hi to ba sian to bek tham lovin to ba sian no o ko te ina nuam takena suak ta takena hi biak ina nuam taken biak piak na kong piak thei na angun biak in hong kom in tek pol pi te no a pol pi so kha khan lo na te hong piak sakin nan to pa pol pi mi mal tunga yong to pa dam na te nong piak sak nang de to pa thu kongen hi in chiang ki pulak sa to ki zuin to ba sian ko te ina to ba sian no sia kan ima una ni dang pek pan ki panina sa sum chiang khat ve ne khom piang na sia ka za tu a hi to ba sian no pasta jujin jong to pa pho kung to pa ngu nat na te ne yin to pa besen apple sa pan ki pan za to lum chin thu kana yawa to pa amai nat na in a hi le to pa sakhachina to pa salang za to luminga salang in lam lu juan jeling chi dan to pa nat na hi manin thu pa na piak sa sia won ten angu atang to pa hoi takina velin to pa sia no dam na nga in dam ki kin nuam takin za to te lum chi te om non lovin suak za takin biak piak na nuam taka alui ki thengin to pa sia no pasta jujin to dam na thu pa nong piak sak na ne
ลายมันขัดเวถ้ากินตัวปลากงที่โกสักฮีตัวปลาเสียนอลัมดังอินตัวปลาหนังมันทุพาหงเปียกสักตาอินตัวปลาเสียนโนตัวเบกทำโลวินตัวปลาโออเบสาวนาตัวปลาเสียนโนโอปลาเสียนโนโจโคลียงที่โกนาตัวกิซุยินตัวปลาอัตป้าจามเรียนสางตัวปลาอลัมไปยังอไม่ลำเอ็ดจานตัวปลาไปเทนายโลวินอสังอันนี้มาอินลำอไปเทนางลุงงูอหิมันินตัวปลาอสังนี้มาอินลำไปเทนางหงเปียกสักินลันอสังยิงโจมาโยอนุงิลสวดจิดามินตัวปลาอนุโตจิดามินะตัวปลาอสวดเจียงนินะตัวปลานูเลนาวจิดามตะกินะกิเข็นเทนาเตียวนงะสักลายนางเดินตัวปลาฮิลายไปทักินขัดเวกงกิโกฮีตัวปลาเสียนโนเจซีซีปอลปีนะตัวปลาเสียนมีสินบอลปีมินโตอากวนขี้ฮีเสียตัวงมาอย่างพอกุ้งไอ้อินกวนอินจิดามินะตัวปลาสวกตะกินะตัวปลาจิดามนางเปียกสักินลันอามาอินนวมตะกินมีสินเตกวนอินขมังทั้งกมันฮีจินโกเตอลุงดำวยทูจากกิกเทนางลำปีนงคนสักนางเดินฮิลายมีปันตัวปลาอาทักินกงกิโกฮีตัวปลาเสียนตัวเบกทำโลวินตัวปลาโอฮิลายปันนะปอลปีนะตัวปลาโอจีเลตาซัมจีซัมเตจิงซัมเตเซมปงนะตัวปลากงกิโกฮีอาซับนาตัวกิซุยินอบ้านอินตัวปลาอเบซาตัวปลาตุงสเตมะบังอินโออบ้านลำปีคนสักนั้นจิดามินะฮิลายะตัวปลาโอหงตุนเทนางลำปีคนสักินจิเลซาตัวกบกะหิวมันโกเตนะขัดเวงากละนัวมงฮิวตัวปลาฮิจงอินโอตัวปลาเส้นไอมาทุนองกายกิเปลนาเต็มแล้วอบ้านอินฮิลายะน้องพวกนางเดินตัวปลาขัดเวทักินจงกงกิโกลายฮีตัวปลาเสียนยัดซีซีปอลปีนะเบียกอินในเทนางเงียงนาเนยินปันมุนมากายกิเซฮิวมากายเต็นโอ้ยพาอินตัวปลาฟันจนนาเตตุงตอนปันฮิจงอาจจะตัวมซุมจนนาเตโตซุมเตตัวปลาเสียนอภิจิงตัวปลากิโลมันกิตัวกังอาอุเจียงนี่นะโกเตอินเบียกอินตัวปลาเลยเงียกับฮิวมันอินอามุนหอยตัวปลาเลยตั้งหอยเสียงโทตัวปลาอลิมจีเบียกอินน้องเปียกนางน้องเดินตัวปลาฮิลายมันตัวปลาทูกงเงินฮีตัวบาเสียนปอลพิสุงะนั่นเสียมีเซมปนจีดามินกำมาบานเตียวจมโจต้นตุงินซุมนูซุมปาโลจิงินขอดันจัดดันเตเสียมินตัวตุงต้นปนินาตัวปนนวมสานก็นบสักนาหางุนตัวปาปอลปีงั้นจังเคเทยินมีเตียงจังเคเทปอลปีมีมัลกินเตียงนงสวสักลายนางเดินตัวปาฮิลายปันตัวปากงกิโกฮีตัวบาเสียนอินงักเตียนจงอินงักนาวะตัวปาอัตาเตียวหอยตะกินเก็บเสียมนาเก็บนบนาเตหงเปียกสักนาเก็บโจนาเตนงเปียกสักลายนางเดินตัวปาฮิลายปันตัวปาอัฐกินกงกิโกฮีตัวปลาเสียนตัวเบกทำโลวินตัวปลาโอกอลงำบวยนาหางินะงาลกับเต้นอานาอเล็ดจิบนาหางินกระโจงำนางอนะโจมีและโจมีนางอนตัวปลาอกิตัวท่านากิงาลบอลนากิลังปันนาตัมปีตักในยุงตัวปลาโจมีเตทุพาหงเปียอินลันตัวปลามีน้ำปีจิงินหงก็อินลันตัวปลากอลงำงากับบวยนาหางินะโจมีเตตัวปลาอกิมปังไปนาเตฮิโลโจอินตัวปลากีดกิเลมเทนักไงหินางขัดเสียงทวตัวปลาอามากายเตลุงซิมตัวปลานางหงเฮสักินลันกิปุ่มขัดเทนักกิเลมเทนางนะลำปีนงหนสักนางเดียงตัวปลาฮิลายปันตัวปลาทูกงเงินฮีตัวปลาเสียนเลยตรงมุนตัวมาสินยิมลุงคำมิเซมปกตรงสินนบลุงนบนาขมวนนาเตงเปียกสักินลันตัวปลาอดัมโลเตนดำนาหงะสักตาอินตัวปลาเสียนเลยตรงตัวปลาเสียนเซมมิเซมปกอินจิดามินอมาวมาบ้านเตลอคอมพานีเตกุงรับสั่งสักินทุพาหงเปียกสักตาอินตัวปลาโอกุยกุยะตัวปลานูปลากิเตงกินาตัวปลากิเตนจกุมตัมปีพาอินตะเนหุนขินจวินตัวปลาตาเนนายลงตะเดยอัชุมอัตาวเตเซมปกยงตัวปลาตะเนกิเทนางลำปีหนสักกินลันอลัมดังอินทุพาองเปียกสักตาอินเลยตุงะตัวปาตังะนุเนโลปะเนโลแต่เซมปกยงตัวปาโออะเกมเตเก็บโนปินอมินจิดามินขังตัววินสังกาเทยุนเตสังการปิลนาจิมนาเตสินมิปิลมิเลียนมีจัตตากเลจิดามาหินสาวขันสาวนงสวสักนางเดตัวตังะเตงตัวปากงกิโกฮีตัวบาเสียนลุงดำไงตัวบาเสียนกงกิโกนเตตัวปานังมันเสียงตัวนำตัวยงสางอินดันเจียงอินะตัวบาเสียนโอเสียปาตุงปันอินะกระจากงกำมัลเตเซมปยงตัวปาโกเตนอังไงดันเตเสียมินตัวบาเสียนโอตัวบาเสียนมุยบุญตะเกนงาอินเตลเสียมินมัลขันมัลนี่เตเจียมเตอินนุนตักปีอินกระเซบกบอลนักอินงักนาวะฮิทูเตลุงไงอินตูโตนังชุสงจุงสูนกาลขัดสุงตอนตุงฮิทูโตนวมตะกจุงทุกสะอากาลส่วนเทปอลปีมีมัลเตยงหงสวกสักตาอินฮาเลลูยากงเบียกับเสียนตัวปาลุงดำยังไงกงกิโกนั่นแต่เซมโปนังมาเสียงตัวนำตุยนงสันนางเด่งก็ฮอนปานาเจ็ดเมเจสุขัดเบกมินโซนทุกงเงินฮีกงเบียกตัวปากับเสียนโนตัวน่าหุ่นไปลำไปนี่นะมาแต่ตัวนี้เป็นยาภาษาโนวายนะมาแต่มันหุ่นจัดหนาวในดิ่งเฮียต่อคิดเจอหน้ามามันคิดเจอมันตอบนะทุ่งเงี้ยตอนมาแต่หุ่นเตะของครบองคุบสวกดิ่งฮีมั่ว
Pastor, at this time, we'd like to invite you to share the word of God with us. Vek mina khut bek na tamong ni mate. There it is. I think it's on now. There. Greetings on behalf of Redeemer Baptist Church. I'm a pastor at Redeemer Baptist Church, and we meet downstairs in the morning, so it's a joy to be able to be with you all this afternoon. As we begin, may I pray before we jump into God's Word. Let's pray together. Heavenly Father, we acknowledge that you are the King of the universe, that there is nothing in us that deserves to be able to come to you. But the only reason why we are able to come to you is because you have given the gift of your Son, Jesus Christ. Father, we pray that as we read the Bible, as we read your word, that you would write its eternal truth upon each of our hearts. We pray that you would help each of us to read, mark, learn, and inwardly digest the truth of your scriptures. It's in Jesus' name that we pray. Amen. Well, we were made for a home. Tunia ituluri ngai le pasianin paina lampi hina tuai ke yale pasianin sung lut na chi in ki gen thei ma. It's one of the first things that God uses to create a sense of physical and emotional stability in our lives. Inun tang na sunga pen in ki sam in ki nga hina pasianin tua sunga ai mi hing te in pen bangchai ilon the di ngai zong ina mata hi da na a hoi a pha chi ai ken tel the na ding to pa na ma sa pen ina tuang guan hi. It's something that each of us long for, home. I vek pi ni lunggur ma mai na bang hiam chi le in ki lunggur ma sa hi. In a fallen world, the feeling of being at home is almost always running away from us. In sunga pa te in le tunga pen hiya lungmuan bang chi dia mo in anwam lo in sung mata lungmuan ho lo in sunga yom chiang in a pen in pana in na ong tai san to ki bang hi dei. From natural disaster to financial hardship to war and conflict driving many out of their homeland. Ina tu lai ta kena leitung pen nak sian ma in gen te na ina leitung atun hui pinung tu hui pi tu hu lai zon sum le pai to ai zong ina leitung a gal ki do chi ai zon ma ta tuam gam ki lua ai zong ina si le na tampi ta kina penong tuamina I ting ai te zong I man su tampi ta kom hi. To death itself and the constant loss of loved ones. I ting ai te mata I man su tak chang ina lung nem na thanem na mata mi hing lampan ina khasian na tampi te pen mi hingi manin to te ton tung in ki thuak to. We long for home. Tua I manina e te pen ina innuam ma pen kilungul hi. But it never feels like we're fully home. Ai zong ina tua innuam chi nuam ichi the na ding lung nop na a namun pen inga ding hak sama mai. That's what we're thinking about this afternoon from Psalm chapter 5. Tuni ina ikikup ding ina banghiam hi late namban nga na sunga meto tua sunga innuam hi pasian in sunga lun na mate pasian innuam chi tua to kisai na kikum ding hiang. And that's my first point. This world is not God's home. Hina ama sa pen in igen ikikup no pin banghiam chi le hi le tung pen pasian in hilohi. Pasian om na hilohi. Please listen as I read from Psalm chapter 5 verses 1 through 6. Ina hiya late tang namban nga na panina ane mate late nga khatpan guk chiang ong simsuk ding hing lim tang na nga isakun. To the choir master for the flutes, a psalm of David. Give ear to my words, O Lord. Consider my groaning. Give attention to the sound of my cry, my King and my God, for to you do I pray. O Lord, in the morning you hear my voice. In the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
For you are not a God who delights in wickedness. Evil may not dwell with you. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. You destroy those who speak lies. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. Ya late namban nga mate tang khat pan tang kong na to pa o kong pa na te hong nga yin la kong thum na te hong thudonin ka kum pi le ka pasiano nang ma tunga hong thum ka hi manin nang ma tunga hong thum ka hi manin ka ki ko na o hong nga yin to pa o jing sangin ka o nong za a jing sangin nang ma a dingin biakin biang na bolin kong nga hi bang hang hiam chi le gil lo na ade pasian na hi ke ya sian na pen tol khat sung zong nang to a khom thei ke hi akis sa thei te mi na mi te to ki tuak lo wa sian na bol te khem pe namuda hi zo thu again mi te na su sia hi to pa in mi tha nop na lungsim le mi khem nop na lungsim nei te amuda hi. David's prayer here shows our deep need and God's trustworthiness. Hi muna pasian bangtia David ina ite bang musakiam chile mi hing tenun tang na ele hi thei lo na le mate pasian imuan ding pasian lem takin muan pen in nei ding ong thei sang nuam masahi. This psalm was likely written during his fleeing from his son Absalom. Hi tua mate hilate himun akia lai takina pen hi chiet pakle hang David pen mate atapa hi Absalom kiang panina atai hi lai tak hi dingin ki mohi. This psalm begins with David groaning and crying out. Ahangin abang hiam chile David pen thumin kapin mate thumin tawin aom lai tak tua lian to ama haksat atua lai tak mate ama haksan nai panin ki muthei pai. He doesn't give the specifics of what he's facing. He simply lays bare his need. Himuna aman bang thua khiam china chian takin onggen bang ma om lohi ahi zongina ama I haksat na mate aka na abang na to pen himuna aman ama I la ya te ye chan ki muthei pai. And that's a crucial point. We are needy, and regardless of the details of our need, we can trust that God already knows and that He is worthy of our trust. Hi tu amun pen nak pi takin thu pi ma mai banghang hiam chi le I haksat na thein telin hi phia zongina ele ya bang ma en to e haksat na pen ma en phi shin thei lo hi manina pasian amon hoi pasian tung a pin ama iumon ding pen nak pi takin ke sami. David's prayer life models a total reliance upon God and not on himself. Yeah, David I thungen na mate tu wa isim na song panin le en hin hilang ama pen ama le ama ki muang lowina mate ama le ama ki muan sangin ama pasian tunga na khem pe pasian in hi thei chin pasian muan na ong lakhi. Even the act of preparing a sacrifice, if you see in verse 3, can be seen as David directing his thoughts and actions towards God and not himself. Tuna hiya ilaisim tuna tang thum na en le hang David in ama bang ja ki pia khian na thungen na mate bang chi hiam ji le ama hilowina pasian mate pasian tunga sep khian na to mate lakina pasian to pa nang hi thei te china to pa muan na ma eite tunga ong lakhi. David's desperation teaches us that we are all dependent and our weakness should not lead to despair. Ina hiya David ama haksat na tunga bangong musakiam chile ama haksat ma lai takina dong tua kinam lai takina ei pen ei le na hi theilo te hi hang chi ong musaki. And we can't use our weakness to justify looking at ourselves pridefully for strength within ourselves. Hidanina haksat na ito hun chiangin mata I haksat hunina ei le tungenina hi pen bang ji phi shin ding hiam china ei le na aphi izon chiangina to pen e ya ding in nak pi takin haksa zo hi. Like David in this text, our weakness should push us to lean upon God. Himuna elle hang David in bang na chi hiam cha ama I haksat na pen pasian to akinai zok sem na in zang hi. In contrast to us, God is completely trustworthy.
mi hing te to ikibat lo na bangom hiam chile pasian pen ama pen nak pi takin mon hoingia thi. And David appeals to God's character, referencing his names in the text. El, or the transcendent God, or Elohim, creator God, or Yahweh, the personal covenantal God. Himuna David in pasian pen bang danin na nasamiam chile el chinama ayak Elohim china atoni nong gen jana amuan mate ama amuan huai asang pen pasian na kempe abol pasian achi na hi. Each of these names show that God is both high and exalted, but also near. Ina hiya na eleng tua mate el achi bang chiding yam Elohim achi tua namuna pen pasian pen asang pen hi na to pan eito ong kinai pen mate eito kinai pen achi na hi. God is also holy and perfectly just. Pasian pen siang thowina atuman mate. He does not delight in evil. He does not tolerate wickedness. Ama in pen bang chiding ya hoi lo na denai lai siang do sim ma ben hoi lo na le mate asia sian na pe to pen pasian om khom thei lo hi. In a world of deception and violence, leitung amata sian na le mate hirana khal le khat ki de ki khem na hi tu lai ta ka hoi lo na la hoi mate hirana to na hoi lo sem te laka. God's justice and truth are an unshakable refuge. Tua te laka pen pasian hoi na mate chitakina tua te ina hi leitung asian na khem pen pasian ling long sak zo lo hi. But what does this have to do with the fact that this world is not God's home? Hito ensuk leng hi leitung pen pasian omna in hilowi chi tua to ki sai pen bang hitak anwaya ensung nuam hiang. Listen to verse 4 again. Gente na hiya chaptha anwaya chinina tangli na ensuk leu chin. Evil may not dwell with you. Hi sian na pen nang to tol nga thei lo hi chi. And in verse 5, the boastful shall not stand before your eyes. In to dak chiang ina tanga na en le hang pasian to hi aki sathei mate aki sathei mi te pen pasian to pasian in muda hi. These verses together with verse 6 teach us that God will punish humanity for their sins. Hi tangli na le tanga iet khop chiang ina nuaya ina bangong gen ong mu sakhiam chile tanggung na nammi hingten imo na bangina ithuak ding hi chin anuaya ong gen sugi. But they're also a powerful reminder that this world is not God's home. Hi takapen athupi ma ong theis ki sang na in banga om hiam chile hi leitung pen pasian om na hi lo hi. Because this world is filled with evil and with the boastful. Bang hang hiam chile hi lui tung pen sian na le mate hoi lo na vi ve to akidim na mun le tung hi. God does not live, pasian in himuna nung tal om lowa abide, o tua te to ki zom loin or dwell with evil. tua te sunga nung hi doi bangcha hoi lo sian na le hoi lo te to pasian om khom the lo hi. And while there is much good here in this world, hiya hoi khat bek om hi le. This world is filled with evil, and this creates a problem for us. Hi leitung hoi khat bek om loin amata hi leitung pen hoi lo na vi ve to akidim na mun hi. If God cannot dwell with evil, how can then He dwell with us? Tuaile tua again ma bangin mate hoi lo na khe te to mata sian na to pasian om khom thei lo ile bang dani na ma pen ei sunga ong nung ta ong om thei ding hi hiam. How can sinners like us who have done evil find welcome into the presence of God? Hi ei banga mate mo nei mo na to kidim mi te pen bang danin pasian in sunga lut thei ding hiam. How can we be forgiven for our sins and enter God's house reconciled to Him? Bang danina imo na mate hi imo na imo nei te bang danina ma in sunga lut thein bang danina ma to kizom pasian to kizom ki thei ding hiam. This world is home to those who delight in wickedness. Hi leitung pen mate sian na abol nuam te ai tong hoi lo mi gilo te om na mun mi gilo tua te ina hi. The evildoers. Ina hi amate hoi lo na sian na abol nuam te om na in mun te na in mun ai. The boastful. Ina tua mate aki mi ki hisak mi ki phasak te om na le tang hi. The liars. Mi zuau te mi khem te.
the bloodthirsty, and the deceitful. yes hi mata hirana mi that te ai zong ina mi khem te om na le tang te na le tang hi And if each one of us are honest with ourselves, we have seen times in our lives where we have sinned in these ways as well. tuna ei le ma jong chi takin mate I na ki en ki kin hi le hang ei zong mo na tampi I bol tam mo na I bol tampi om hi We only deserve God's wrath and not to dwell with him in his home. he igam tan na te panai zo ei le ma ki le ngong e ya ring ina pasian in sung hi sang ina pen hel lam to igam tan na to mate I mo na te to en leng hel lam pai ding mate hi do bang chi da pasiani dan piak ding lam to ei pen itun na ding pen na ki nai zo mo But in this text, David has a confidence that he is not counted with the wicked. ahi zong ina thuya David I bang ja thung en na en ki le hang ama in bang na chi hiam chi le hi te la ka hi sian na bol mi hoi lo te la ka ke ka pa ke hi chi na up ngeu ngau na muan ngeu ngau na na ne hi And he has a confidence that he has a full welcome into the house of God. in bang hang ama tua ilai siang do sim na tunga el le hang aman ama I muan ngam na a hang om mo So how can sinners like us share in the confidence that David has that God would accept him or us and that we would dwell with him in his house? bang dani no ta David adani na pasiani na ma in sunga ong lu sak thei ding hi chi na ei mo nei mi ten to dan lamet na nei thei hiam David bang nei thei ding nei thei hiam bang dani lu thei ding hiam Well, that's my next point from verses 7 through 9. tuna hiya tua konggen ding pen aki kamate tua chep bang chi ding tua late tangana sagi na le sagi na pan kuana sunga tua pen ke ka poi ki kong hi ding hi If this world is not God's home, how can we be welcome into his house? hi leitung pen pasian ten na ai ke le ei te mate pasian gam sung pasian in sunga bang chi lut thei ding hiam Listen to verses 7 through 9 as I read. hiya late ta dena igen mate namban nga ya sagi na pan kuwa dong lim takina sim suk lai ding hiang But I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. I will bow down toward your holy temple in the fear of you. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me, for there is no truth in their mouth. Their inmost self is destruction. Their throat is an open grave. They flatter with their tongue. ke ka hi le tang sagi na pan tang ko mo ke ka hi le akiching na in na kip suangin na in sunga katum dinga nangma za tang na to asyang tho na biakil lam nga in kongbe ding hi to pa o gal tampi nei ka hi manin na thuman na to hongma ka illa kamaya na lampi tang sakin bang hang hiam chi le amao sunga thuman om lo hi amao lung sima sian na bek ngai sunu amao gol gui pen aki hong sak han aki hong sa han huk to ki bang hi akamu to mok phat u hi David declares that he can approach God not through his own merit, but through God's covenant love. Himuna David aman bang danin mate pasianin sung lut thei ding ya athiam chi again na muna ama hi theina suang hi lowina abe ngei lo mate akita san ngei lo pasian in na ina ama in pi sungang lu sa ong lut pi zo ding hi chi to ama I swan pen to hi Listen to verse 7 again. hi amate tang saki na khat ve yan lai ding hiang I, through the abundance of your steadfast love, will enter your house. ya ke ka hi le akichingi na kip suangin na in sunga katum dinga nangma za tang na to asyang tho na biakil lam nga in kongbe ding hi chi hi That's the only way that anyone can be part of God's family and to enter his house and to be at home with the Lord.
tua tang pen lim tak na ngai sul leo chin pasianin sungi lu theina ding pasianin kwan pi hi theina ding ina ama hi theina suang hi theina lo pasian hi theina is one ding nak pi takin tu pi. Entrance to God's house depends on His love, not ours. Ina pasianin sung ilu theina ding ina bang ki sam hiam chi le na hi masalon pasianin te ongi mana ama in sung lu thei hi lampen to pen itel ding nak pi tin tu pi. And this is what worship is about, living with God in His house. To tak chiang ina worship chi ma te phat na ichi chiang ina tua pasianin sunga om na ten na tua. Being accepted in the presence of Almighty God without fear of judgment. Tu na bang chi dia tu khen na ni yong tun ding khong la het loi na ma te pasian ma ya lim taka ikiam na to pen nak pi takin tu pi. And what does David do to worship God? David in bang danin pasian na bian bang danin pasian na pata hi yam chi ending hiang. Look at verse 3 again. Le ki kina pai ki kina ma te hi la te nam ban nga na tang thum na khat ve yan ki ding hiang. I prepare a sacrifice for you. Na hi tang thum na to pa o jing sangin ka onong za jing sangin nangma ding in biang na bolin kong nga hi na chi. Acceptable worship or entrance to God's presence in His house or to be at home with the Lord is through God's love through a blood sacrifice. Pasianina ama in sunga ilu theina ding ama to ten theina ding a hi zongina to te ya pen tua ama ong san theina ding in si san luan na ma te ong aki ong ki pe khia si san luan na ke sami. And notice it's not David's love through a blood sacrifice that opens the door. It's God's love through a sacrifice that God prescribes. Hi pasianin pi sunga lu theina ding ina tua ong luang si san pen David hang hi lowina pasianin ei te ong in ma na hang hi zo hi. And ultimately, the sacrifices that David makes can never gain entrance into God's house. Here, David na sep na le ma te David hi na le to pen van tung kong kha ke ya ding inong ki hong lo ding hi. The only sacrifice that gives entrance to God's house is the sacrifice that David's pointed to, the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Here, mate pia khian na abang cha ya ding ong tat khian na ding ina pasian kong kha lut thei na ding ma te pasian ina i lut thei na ding ina kong kha kong ki hon na hang tak takin bang hiam chi le eite adi nong ki pia khia to pa jesu khazi hang be ka hi. The door to God's house is the one time for all time sacrifice of Jesus Christ in His sacrificial death upon the cross. Hi mate ang ki pia khian na eite adi na van tung kong kha pia hi pasian in sunga i lut thei na ding ina bang hiam chi le si san luan na pen aton tunga hi lo na khat ve be ka hi ma te to pa jesu ete adinga ong ki pia khian na tua khat ve hang pen aton tunga iman ding ina tua ya dinga ong ki pe khia I na tong ki pe khia tua hi. The sacrifices that God commanded Israel and David to be making here point to the necessity of the steadfast sacrificial love of God in the gift of His only Son, Jesus Christ. Hi to pa pasianina Israel te tunga ma te anagen hi tua hot khian na ding to ke sa anagen ma te David le hi Israel tunga anagen pen hi to pa jesu tung tonina atang tun na hi. In this, we learn that worship and access to God's house is not primarily about music. Hi pasian biakin sunga ma te ai zongina pasian phat na ichi worship ichi pen music be hi lo hi. It's not primarily about emotional self-expression. Hi khitui luanga ai zonga ot na bang na tua te be hi lo hi ai feeling be hi lo. It's not primarily about waving our arms or dancing even. Hidana ikhut khong lama idian tua khong bek zong hi lo hi. Worship isn't primarily about loud voices or crying and expressions. Pasian phat na ichi pen de taka ong gop ku go pa tua I onga I ve wa chi zong hi tua loi. Worship is a whole life that is centered upon God. Hi pasian phat na ma ta phat na biak piak na ichi pen anung ta bang cha alai zanga pasian ma bul phua pasian de na banga I pen athu pi pen na hi. One theologian, David Peterson, helpfully defines worship from the Bible, saying, the worship of the living and true God is essentially an engagement with God
on the terms that He proposes and in the way that He alone makes possible. ฮีลายเสียงดาวเสียมมาแต่ลายเสียงดาวเสียมขัดยินปีตาบังเดวิดปีตาสนาชินบังนักเกนฮิมจิเลฮีวอลสิบตกิสายเลเป็นมาแต่อนุงตาปัสยันอามาโตอิกิสมนาองนุงตาพดดิ่งตัวเป็นนักปีตากินตุปีฮีโมอามาอะไรสังกอยนะลายเสียงดาวสุงะagain บังมาแต่อิกิสมนาเป็นลายเสียงดาวมาบุรุษนะตัวบังอินะอนุงตาปัสยันโตอิกิสมนาตัวนักปีตากินตุปีฮี And this is the source of David's confidence to be able to approach God. ฮีตัวมุนเป็นบางอย่างสิเลยตัวมุนิเกนตักจังอ่ะเดวิดอินะอามันมีเตเดน่าบางฮิโลจอยนะปัสยันอินบางด้านเดียมจีนะปัสยันลุงตั้งอีเดบางมาแต่ปัสยันลุงสิมาตัวน่ะดิ่งอินตัวบางไม่นับปัสยันลุงกุลนะปัสยันนี่ลุงตั้งมาอามันนั่งยิมนี่ None of us can come before God from our own initiative, from our own creativity, or even from our own desire. ปัสยานี่บิกตักจังอินมาแต่ฮิวอลเซพงอ่ะอีตักจังอินะเอ้มีหิงทั้งอ่ะนานดิ่งอ่ะเคเลเอ้ลุงสิมาบังเอ้ทั้งอ่ะด่านขดาไปเจ้าดิ่งจีตัวฮิตเฮลอย If we want to be able to go to God for refuge, we need God to forge a path for us. ปัสยันเบลามาแต่ปัสยันอีลุงปัสยันมาปัสยันอินเอ้ยาดิ่งอ่ะคงข้าคงคนเทน่าดิ่งอินฮิเลปัสยันเดน่าบังอินอามานัมบัดขดโกอินเอ้เดน่าฮิมาสลอนปัสยันเดน่าบังอินไอ้คาร์ลสวันดิ่งเกสามี And then once that pathway has been cleared, we need God then to lead us on that pathway to Himself. เอ้ลุงกุนาเข้มเปียวอินุสิอาดคิดจังโตป้ามากิมาไก่สันโตป้าโอนงมาไก่นมนาน้องเกยฮีดิ่งนั่งลุงกุนาบางเฮียมจีน่ามาปัสยันกิมาไก่สักดิ่งเฮีย David knows this well by grounding his confidence not in himself, but in God's steadfast love or God's covenant faithfulness. ปัสยันเดวิดมาไม่จงตัวเป็นนักเตลโลมาไม่มันนี่นะอามาอีลุงกุลอามาเดน่าสังอินโตป้ามากิมาไก่สักนะอามันเบยเทโลไออินนะในปัสยันไอลำเทยมันนี่นะมาปัสยันนักกิมาไก่สักินปัสยันเดบังอินอามันฮิดบังอินนะโจฮี The only way that anyone is able to come to God is not because of our love to Him, but because of the abundance of His love to us as His people. มาแต่ปัสยันอินซุงปัสยันเกียงอิลูดเทน่าติตุมเทเนปัสยันเกียงอามาอินซุงอามาอินกวนอิฮิเทน่าดิ่งนะเอีน่าฮิมาซาโลนะอาเบยเทโลมาแต่อาเบยเงโลอามาอีองอีตอนตุงนาหางเบกอหิลำเตลอิเตลดิ่งทุพิมาไม่ 1 John chapter 4 verse 19 says this. ฮิยาโจฮันมาซาอาลียนเลียนเอลซอมเลกัวนะ We love because He first loved us. ปัสยันอินเอเตหงอินมาซาอหิมานินเอเตอินอามาอีที David's hope of God accepting him into his house also rests upon God's righteousness. ฮิมุนะเดวิดินเดตอามาอีลุงตังแค่เปล่าตัวมาแต่ปะโตปาอินก็ยงสั่งโจดิ่งฮีไออินพิสงก็ยงลูสักโจดิ่งฮีจีบางหางอินมวนนาในเฮียมจีเลยปัสยันอินอามาองอินนาเบงเอโลอามาองอินนากิบตอนตุงอหินาเป็ดอามันมวงอินตัวนามาสวนฮี Verse 8 says this, Lead me, O Lord, in your righteousness. ตัวน่าเฮียเดนาลาเตนับบันงามาเตตังเกียนนาไปหลายเลี้ยงโตปาโอมาเตกาลตัมปีเนยก็หิมันินามันบังนาชิฮิมจิเลตกาลตัมปีเนยก็หิมันินนาทุมานนาโตหงมากายิลลากามายะนาลัมปีต่างสักินนาชิฮิ It's not David's righteousness. ฮิเป็นเดวิดดีวังเล่นนาเดวิดดีฮันนาอามาเลอามาฮิโลฮิ It's not Israel's righteousness. อิสราเอลเตซงฮิโลฮิ It's not his friend's righteousness. อามาอารมณ์เตซงฮิโลฮิ The only way to God's house is God's righteousness. อาลัมขัดเบกมาตัวลัมปีอะมาเตปัสยันอินะอิลูเทนาดิ่งอินะลัมขัดเบกมาตัวเป็นปัสยันวังเล่นนาปัสยันฮันนาปะอามาอิสวนดิ่งก็สัง In Psalm chapter 5, we learn that we are able to worship God because He provides a sacrifice that points to Christ. ฮิมุนามาเตเตอาดิ่งอินะอิมันหัดอดเขียนนาอิงะเทนาดิ่งอินะปัสยันตะปามาเตตัวอามาตะปาเจสูหางเบคี We are able to enter His house because of His steadfast love. อินะเป็นปัสยันอินสุงไอลูเทนาเป็นอาหางอินบางยามจิลอามันเอยงอิดมาซาฮิ We're able to enter because He leads us. Ama pasianin sunga banghangin ay lut hiya mi chila ama nong makahi. And because He provides a righteousness.
bang hang yam chile aman tua khem pe hi theina mate nei hi From start to finish, entering into God's house has no hope within ourselves. hi pasian in sung alu theina ding pen apada ki pana top dong pen ei tunga hi theina bang mam le lamet na ei mi hing tunga am lo ai hi All of these things find their fulfillment ultimately in Jesus Christ. tuni ya pasian in sung alu theina ding ina lamet na khem pe pen ong tang tung sak na pen hi to pa jesu khazi hang ya hi Our longing to be home with the Lord is something that only God can do. mate in nga hang i du thang chi anuam ma in sung i lu theina ding pen ong hi sak the to in nuam lu theina dina pasian bekin ya ding ong sep sak the What is the steadfast covenant love that God promised to David? tun hia mate pasian in david ki anga mate ana piaki na The fulfillment of God's covenant love is a king that would come through David's lineage, Jesus Christ. david suan le khak sung panin amate ong pai ding ama ina be ngei lo in na mate to pen david suan le khak sung pan ong pai ding a chi pen akam chiam pen tuwa to pa jesu khazi And this king would rule from David's throne forever. hi tuwa again david tung pan aki kam chiam david ama I kum pi za luaina aton tung in ama ai ton tung ninga chi aki chi pen to pa jesu ai And what's the path of righteousness that God leads us on? bang lampi mate pasian in te bang dani na ong makai na ong hiam The perfect righteousness of David's greater son, Jesus Christ. tuwa david tung pana mate akam chiam na to ki zui nong piak awang lian I to pa jesu khazi ai hi The only hope that David had to enter God's house was through the fulfillment ultimately that would come in the gospel of Jesus Christ. pasian in mate david tung panina anage song to ama I kam chiam khem pa tang tung na ding ina tuwa ong piak mate tapane isunong piak to pa jesu hi 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says, "For all the promises of God find their yes in him, in Jesus Christ." ya kolen ni na lian khada neu som ni na bang na gen hiam chi le thu chiam te in bang za in atam hang in pasian min than na kilat sak na ding a hi chi ding a hi zong in ko te hang in amen chi ding a hi zong in a hi Luke chapter 24 verses 44 through 47 says this, "Then he, Jesus, said to them, 'These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled.' Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, 'Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem.'" Hiya mate to pa jesu ama in na mate ama kam chama tang tun sang na ding ina pasian in himuna luka alian somni lali anel somni lali panina somni la sagi dong khat ve jesu in moses to come na a hi zong in kam sang te gel na thu a hi zong in lai siang do sunga aki gel thu a hi zong in keima thu aki gel sa khem pe atang tung ding hi chi in ken no te to kaum khop lai takin konggen khem pe te in hi thu a hi a chi hi tua lai takin lai siang tho athe na dingun amau te lungsima ahon almau te lungsima hon sakhi khat ve jesu in khazi in si na thuaka ni thum ni khit chiang in thokik dinga ama min to siking na thu le mo mai sang na thu jerusalem khwa pan akipan mi por khem pe te kianga akigen ding hi chi in kigel hi The covenant love of God that David depended upon is fulfilled, Jesus teaches us, in Christ. pasian in mate dena again ma ban david tunga kam chiam abe thailo I na hi again na kam chiam na hem pe ben to pa jesu khazi tung ton ina ong tang tung sakinong musaki David didn't have a full picture of Jesus Christ. But friends, on this side of the cross, we see the fulfillment of David's confidence and protection in Jesus' death and resurrection. david in pen ama tuwa mate to pa jesu pasian in ama kam chiam na mate hiya
zai to pa Jesu tung pana ama in na abe thelo in na chi pen Jesu tung aman to pen mu na nei lo ma. David's hope in God's covenant love is looking forward to the fulfillment of Christ and Jesus being the door into God's house. Ina David I na ama I mon na to in na chi pen akong khang ma de pasian to ikizop na ding pasian ina ilu the na ding in to kong khak pen ong hon sak ding in to pa Jesu e ya dinga ama ong ma hi. And as we'll see in just a minute, Jesus said that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. En I the ma ben to pa Jesu ke ma in ko wa ka hi lambi ka hi che mo ama gen da lian in ong gen the pa ken in to chi na lai siang do sung ai sang ma te I the sa hi. There is no other way to be welcome into the presence of Almighty God than through Jesus Christ alone. In tuai manina e ya ding lambi khat we ko ma to Jesu ma te to pa Jesu sim lo e ya ding in thu ma lambi khat jongom loi. So this drives to my last point, number 3. Ask yourself this question. Tuna tua mun khit chang ina ma tua again khitek ke atom na ongom suk ong pa ka poi thum na ong hin cha hi ina. Will you and I be cast out or have refuge in God's house? Tua ka poi thum na bang ong gen nom ka hiam chi le nang le khei pen pasian sunga ibu thei diam to ke le ong ki hol khete hi diam. David closes with 2 pleas. Here David in to taka again na nam ni na nei. First, justice for those who have rejected the steadfast love of God. I pasian anial te bang danin hi ding chip himunap aman nget na na nei. Justice for those who have rejected God's sacrifice. Ina to panina hi pasianin ama mate mi hingte dinga ong piak khiat na mate mi hingte arin ain na ong la na to anial te bang chi ding chi naman again so hi. Justice for those who have rejected God's leadership and those who have rejected God's righteousness. To dak changin pasiani makai na mate pasian jia to kal suan na le amai wang le na anial te bang chi ding chi anwaya. Look at verse 10. It says, "Make them bear their guilt, O God. Let them fall by their own counsels because of the abundance of their transgressions. Cast them out, for they have rebelled against you." In David in pasian kia nga nget na ya la te namban nga tang som na in sukleng pasiano amo na u amau thuak sakin la amau thu ma to amau puk sakin amau te in nangma hong le do u ahi manin amau mo na tampi te hangin amau te pai hiain. He prays that God would judge the wicked who rebel against him. Himuna bang hang hiam sile David angin na ama alang pan mi te pen amau ilang pan na to mate hiam mi hoi lo te to amau mo na to ki zuin thuak sak ding angin na hi. This is a sobering truth because apart from Christ, we too are guilty in sin. Hi muna lim takin en le hang mate ei te nang on jong mate pasian I happy na lo to pen ei te mi khem to pen mo na nei. Without a sacrifice and without a righteousness that God would provide, we are open and laid bare to the wrath of God for our sins. Ei te pen hiya pasian hot khian na lo to mate ong tat khian na lo to ama I hot khian lo na ei te pen bang chi ding ya mo na hangina si na thuak ding te hi. But then second, we see he asks God to let all who take refuge, protection, and all those who seek entrance into God's house sing eternally because of God's protection. Ina to tak chang abana bang omla hiam chile hi pasian muanga mate ama hi hot khian na ama I makai na hi te pen David in bang nang e sakhiam chile ama to te adi to te hu in to te na kemin nang sang te to te ama te na om pi in chi naman gen. So look at verses 11 through 12. Hi abana mate tang som le khan na le tang som le ni na in suk lai le hang. But let all who take refuge in you rejoice. Let them ever sing for joy and spread your protection over them, that those who love your name may exult in you. For you bless the righteous, O Lord. You cover him with favor as with a shield.
ai hangin nang hong bel khem peu lungdam sakil la nuam na la sasak ton tungin namin ade te nang ma hangin gwal zowa alungdam the na dingin amau te na huin topa o thuman mi thupa na pia lum to nadal bangin de sak na to nadal hi. Ironically, God's answer to David's cry for protection here came through God's answer to David's cry for justice through Jesus Christ. Ya mate to hiya David aka na pen to pa jesuina mate ya thuman mate thuman to thua khen dingina anget David and anget na hi. At the cross, God's justice and merciful protection meet. Hiya to pa jesu in mate David anget na pen singlam te tunga to pa jesu na atwa khem pe pen ate ad dingina ama amuang te adingina to muna ong khot khian na ong lakhi. Jesus took what David praised that would happen to the wicked in verse 10. In David di athungen na mate ya ahoilo mi hoilo te por pen bangcha abol sian na dingina athungen na khathia. And he did it in the place of all of those who had ever turned from their sin and trust in Jesus Christ. Hi te khem pe mate pasian ama alang pan mi khem pe pen to ba jesu ama tua ahi na dingina David di anget na khem pe pen to pa na don na hi monai. In the language of verse 10, he bore our guilt. He was crushed for our wicked counsels, and in his humanity he was cast out of the presence of God and out of God's house for our transgressions, for our rebellion against him. Tun hi tang som na in kik leng amo na u amau thuak sakin la amau thu ma to amau puk sakin amau te nang ma hong le do u ahi manin amau mo na ta tampi te hangin amau te pai hiain. Jesus Christ took the judgment that his people deserve so that we could be protected in him. Ina to pa jesu ina himuna ong thuak ai man ong thuang na pen hi en kik leng lim takin David ingen na to kituina ama mama amuang te mate pasian ama ana sang te hem pe pen ei mo na tang in hot khian na ama in pisung ilu the na ding in mate na again na bangin aman tuak mo na hem pe ya din ong puak saki. It's in this way that Jesus shows that he alone is the only way that anyone can be accepted into the house of God. Himun to pa jesu in ama pen ama bek lampi hi achi na mun pen hi to pa bangja pasian in pia ilu the na ding ina jesu bek lampi om hi. Jesus is the sacrifice. Ina tua muna ong ki pe hia ete adin ong ki pe hia pen to pa jesu a hi. Jesus is the chief expression of the steadfast covenant love of God. In abe thelo aton tunga in abe ngelo in na to ete ong len mate ong tan khia to pa jesu ai. Jesus is the one who leads his people safely into the kingdom. To pa jesu pe nama imakai hi pasian mate van tung ka mong tun pi dinga ete long lam ma kai pen to pa jesu ai. And Jesus is the one who provides his sinless righteousness. In to bang cheding ya pasian to akibang phiala mate bang let na nei to pa jesu hi theya nei pen to pa jesu be ka hi. So that wretched sinners like us might be counted righteous because of Jesus' perfect righteousness. Ina ete mo na pana ong tan khia mate hi pasian sungai lut in pi sungai lut theina ding in to pa jesu be ong sep sak theya ma be ka hi. This is how David could the only way that David could come into the house of God acceptably. Tuwa pen David anget na David aka na ama I thungen na khem pe tuwa muna to pa jesu hangin ete in to te hangin so tang nai. And today this is the only way that any of us can be accepted into the house of God as well. Tuni na ite hitaka ong ki khom mate ulena akua ma pe uzong ete jong pasian in pe sungai lu the na ding in ete ong ki sang sen na ding ina lampi khat be ko ma. And God accomplishes all of this by the power of his Holy Spirit alone. In to lampi in to pa jesu a hi to pen pasian in mate ete adinga ong hi akasiang tho ina to lampi a ong lak ding ong hi ding. When we hear of the gospel of Jesus Christ, tun himuna pasian in we are hearing about how God has opened a way for us to come into his presence. Lampi ongon sang na mate to pa jesu ne ya di lampi ongon sang na and he transforms our hearts and makes his home in us.
ina ama ini tun the na ding ina to pa jesu tu ni na ema ilung tang pen ama honong sakina ama in sung itun the na ding ina ama isan the na ding in ele ima ma in And this is how Jesus Christ makes then a local church into a household of God. to pa jesu nei te ma te hidana biakin no khat pen ma te ama in a hi the na ding in ama mai ni lung tang sung na ong sem ei to ki zom na ong nei But as Christians, we know we're not home yet. ei Christian daily ei pen in na lut khin nai lo yang We know that by the gospel of Jesus Christ and the Holy Spirit that God has made his home in his church. pasian kha siang tho ma to pasian thu to ki sai na But we are still waiting for the final revealing of our home when Jesus comes again. in nuwa mi chi tak tak ma ta ini tun tak tak na ding pe ei pen ina tung hin ai lo na to itun the na ding na ei te in hi ding in tu na I thei ta And Jesus comforts us while we wait. tua hun ding ingak lai takin ei te ki he nem na ilamen na to pa jesu wa hi John chapter 14, verses 2 through 3 says this. John Johanna alian som le lian euni pan thu ma bang na gen hiam chi le In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself, that where I am, you may also be. himuna Johanna alian som le lian eu ni pan thu ma kapa in sunga om na ding tampi om na tampi om hi om keile no kianga konggen zo om keile no kianga konggen zo ding hi no te om na ding mun bol khol ding in kapai ding hi pain na om na ding ka bol le no kianga kong pai ki ding ka om na muna na om na ding un ka hong la ding hi. And then a few verses later in John 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yeah, John 14, verse 6. Yeah, Johanna lian som lali aneo gukna. Jesus is the doorway into the house of God that God had promised to David and that David was hoping in. Yeah, mate Jaisun ke mai lampi ka hi thuman thu tak ka hi nun tang na la ka hi ke hong suang lo in kwama pa kyang tung zo ke ding hi na chi. But this leads to a final question as we close today. Tua isim kit tak chiang ina tua dot na anwaya kaman kwan na ding in ma dot na kha dot na dong nuam hing. When Jesus comes again, where will you be? Ito pa Jesu ong pai ki chiang in nang koi taka na ding hiam. Where will I be when Jesus comes again? To pa Jesu ong pai ki ni chan ke koi tenga ka ding hiam. Will we be cast out of the presence of God and into hell, or welcomed into his eternal kingdom, his house? Ite pen mate pasian in sung pan mate ama I gampan ina ite ong ki hol khedi nga hiam tuai ke le ama ne ite ong sang ina avan tung in pisunga ke ka lut thei diam. When Jesus returns and God's final judgment comes, where will our final destination be? Ito pa Jesu ong tun tak chiang in ayadin I final in piding pen koi tak yam koi tenga na lut diam. There's a famous hymn that asks this question, and I'll just read a few of the lines from it. Hi ma la hoi ka sang ma amin thang ma kha domina tua muna pol kha ala pen ong sa ding hilon ong sim suk ding hing. When judgment day is drawing near, where shall I be? Ituken nani hun ong tun ni chiang ina ke koi taka ka ding hiam. When God the works of men shall try, where shall I be? Ya pasianin ama I sem ming yas ase abzolo da ong sem ni chen ke ko ya kam niam. When east and west the fire shall roll, where shall I be? Mun tuam tuama mate me kwang pi ongom tak chiang ina mate ka kle me ongom chiang in ke koi muna kam diam. How will it be with my poor soul? Where shall I be? Azong ka hi ka pum pi to ke koi taka kam diam. When wicked men his wrath shall see, where shall I be? Hi mi hoi lo mate mi kilo te hi danin to aki bang si diamo god muna tun ni chiang ina ke koi taka kam diam. And to the rocks and mountains flee, where shall I be?
hiya suang pi mor pi te ki ni na leng mang tak chiang ina aki tam zan chen ke koi taka kam diam When hills and mountains flee away, where shall I be? mual te mate kichimin bang ai ni tak chiang in ke koi taka kam diam When all the works of men decay, where shall I be? mi hing te bol na khem pe akisian mang khit chiang in ke koi ta akit ni chan ke ko kam diam When heaven and earth as some great scroll, where shall I be? van tung le tung mate aki khin ni chiang ina ke koi taka kam diam Shall from God's holy presence roll, where shall I be? asyang tho pasiani mai ongkila ni chiang in ke ko ya kam diam When all the saints redeemed shall stand, where shall I be? misyang tho te khem pe ong talking ni chiang in ke ko ya kam diam Forever blessed at God's right hand, where shall I be? aton pasiani athupa ong luangin mate pasian ama akut ong zan ni chiang in ke ko ta ka kam diam All trouble done, all conflict past, where shall I be? haksan na ai zon sian na khem pe aman ni chiang in ko ta ka kam diam Our enemy overcome at last, where shall I be? igal te ong gwal zo mang ni chiang in ko ya kam diam When Christ shall reign from shore to shore, where shall I be? ina khasiang tho ong pai ni ong kilak to ni chan ko ya kam diam And peace abide forevermore, where shall I be? mate hi nop na ni hunong tun tak siang ina ke ko ta ka kam diam I would submit to each of us, come with David to God's house through his hope of Jesus Christ. himuna tu ni ina ivek pi ina David bangman pasiani na ong pai ki kina imo na ki si ki kina to pa Jesu pen umin muang ina sang ding hiang Today, turn from your sins and trust in Jesus' death on the cross as a substitute for your sins. tu ni in ki si ki kin la pasian ki nga ong chia ki kin la singlam te tunga nang le ke tang ding nga ong si to pa Jesu muang ina nang e tang ding nga ong si ama Jesu hi chi na nang a ding in la na mo na ki si kin la mang zonin Trust that Jesus Christ rose again from the grave 3 days later. ni thum ni khit chiang ina thoking na to pa Jesu a thoking na ma muang ya tin umin To give the righteousness of God to all of those that believe in him. ama auma muang mi khem pe penin to ama abangina ni khat ni chiang in thoki dingi Repent and believe in the Lord Jesus Christ. nam no na ki se ki kin la Jesu khazi umin muang ya tain Be found with God's people in his eternal home in the new heavens and the new earth. ama aum mi khem pe ma ton tung in pia ama aton tung ina khom ton tung dingi And flee God's wrath that is yet to come through Christ alone. in pasian ama I tu khen ni ong tun chiang ina to ama chwa haksan na mate meili pi sung panin ikipel the na ding ina lampi khat be ko ma to izot ding to ai ke ding thu pi ma me Let's go to the Lord and pray. tu ina ivek pi na thu ngen ni Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you for the way that it points us to our need for you to do something in order to save us. And Father, we give you thanks and praise that you have provided your Son, Jesus Christ. The hope that David had to come into your house, we see perfectly fulfilled in Jesus Christ as he blazes away through this world, this fallen world, through your final judgment to bring sinners like us safely into your kingdom. Now, Father, we pray for each person in this room, adults and children alike. We pray that you would save those in the room that are not trusting in the gospel of Jesus Christ. Help them to look to the sacrifice, Jesus Christ, to the way, the truth, and the life, Jesus Christ, that can lead through your final judgment and safely into your eternal kingdom. Now, Father, we pray that our longing for home would be satisfied through our hope in Jesus Christ alone. It's in Jesus' name that we pray. Amen.